Ovdje idem, zove se, firmica se zove Autobarn. Ima onako simpatične kozmetičke proizvode raznoraznih proizvođača. I zastupnici su, ja mislim, Titanium. Ja sam ranije Titanium RS uzimao direktno, ali su bili tamo u onom potezu ka Jajecima, ono su se preselili pa više i ne ide. Šta? A evo zelena me. Uvijek vozač BMW-a, brate. Ne znam zašto. Ovdje? Ovdje. Ili su nekad valjda bili ovdje. Ja mislim da su oni zatvorili. Šest sati, 5:18. Možda meni ovaj sat ne radi. Oće! Ej, to smo završili. Super radnica. Super ljudi. Eto, ko bude u prolazu, neka svrati u Autobarn. Da pomognemo domaći. Potiče na leto. Ovdje je faza nekih 9 stepeni. Šta je s ovom maglenkom? Moram ponovo ovo da razližim, da zalepim. Me smara. Radi. A, mater, jebem. Sad ću da ti slomim. Si rješeno. Smo te zategli sad. Ne dire. Dok te Nikola iz Autoprometa ne preveže. To sa sljedećim servisom, da ne ide sad po čovjeka da mu stavim na živce za žale. Motor je baš prašnjav, pošto u garaži u kojoj je kotao za pelet, te prašine i svega toga. Vidimo koliko smo potrošili za mjesec dana. Rezervoar je 20 litara. Evo ga. Pun. Potrošili smo 11 litara.
4. Hvala. Ćao, 4 bezolovni. 9333. Servisa. Po ovome mislim da nije tačno, mislim da ga nisam restao 15,5. Kaže 1000 km da sam prešao od zadnjeg sipanja, nemoguće. Sa 10 litara, nema šanse. Ćemo to da resetujemo. Tako, resetovali smo, to ćemo. Mislim, ja znam da on troši 2,5, 2,6 kako god ga vozio. Ali eto, čisto da imamo za neki budući snimak. A mnogo je lepo osjeti kada otopli ovako. Iako sam ja da kažem, ajde ovo su letne rukavice sa ovom, dodao sam ove klasika vunene. Super. Gore sam raskopčao jako i mogu reći baš mi prija, jedno čekam da još otopli. I osjećam da su mi leđa mokre. So you believe in fate? No, I don't. Then why not do it? Because it feels like no matter how hard I try, it won't happen. So you'll just give up then? I don't know. Maybe I'm just not meant to do it. Meant to?